apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti kunam itayen, Roland Lakay? Mapanak itayan da Maridina. Ah? Ay nawaw, anya nga itaramidom itay. Kaya na makipurdia. Ripirin mi kano ti kusina da, bakit? Nukas na, i-renovate damutan ti kusina da. May kaya di ure palawaan da pay. Anya ko matibibiyang mo nga Hasmin, bakit? Ay nawaw, nakita dala ang ana-renovate ti kusina tayo. Ipa-renovate da kanumat ti kusina da. Anya ko matibibiyang mo. Kwartada mo ti usaran da. Nuray pay, naglawag ngagtutulad da kita akaaruba. Tunggal adda makita da, aramidan da mat. Makapasurun ti kastang ugali da. Lumabasak pa iti paraangan nyo, ama ng Hasmin. Ay mabit man laang bakla. Apay ka di? Ada ibagam? Gayem mo ni Dina akaaruba tayo. Saan ka di? Wan! Nasingid agayem ko ni Manang Dina. Apay aya? Nadamag ko nga men nga ipa-renovate da ti kusina da. Sa dino nga'y tinangalaan da iti kwarta nga usaran da. Ha? Agraman ti kwarta nga usaran da pagpa-renovate? Sa lodsudan pa'y laang mat? Una, tapna mukman. Ay katangdan ni Manang Dina Tidaduma, tubo na kadagiti lako na asabon can make up. Nagpa-renovate kami lang iti kusina mi idi na palabas abulan. Ipa-renovate damat ti kusina da. Ay na, di mo ibaga nga agraman ti panagpa-renovate ni Manang Dina iti kusina da. Ket masapol nga ipakada na ken ka Manang Hasmin. Nay, Ay, apay akas tati lang nga imay dito'y balay bakla. ay masurunak iti dayja Hasmin Manang Dina. Ay nawaw. Anya manan ay ati na isawang wino inaramid day ta akaruba tayo. Ay na, nasakit man ang tinakam na ken ka Anya? Ne, apay ka numanan? Awan mo't ti amok abasol ko kinkwana. Awan mo't tinagapaan may. Ay, nasakit tinakam na. Ngamin, impa-renovate yung ti kusina yun. Sinalodsod na pa'y nga ruwan no sa dino kano tinangalam iti kwarta ngayong gatang mo iti materyales. Anya nga'y kumatibibiyang na? Ay, ewan ko dun. Talagang nga aging gaita kat kontrabida day jay akaruba. Ay, talaga anarigat ti umasinso ita panawan. Agungat dagiti kaaruba. Ay, sinabi mo pa. Agasam man day ta a renovation, Roland. Makabulanan day ta. Kat kusina laang matdadi na ti renovate yo. Ta medyo komplikado mo ti disenyo na. Aya. Pakargaan da pa'y kano iti tiles. Nukas na. Details gaya man ti kusina da. Atap no nalakakano amadalusan. Saan mo't amasapul at tiles ti usaran da? Maan ano ayan ipasiminto da langan. Ay nawaw, mangrugi ka man ako nakon bakit? Putno man, masapul aya at tiles ti usaran da. No impasiminto da laang kuma, di nakatipid na kuma. Apay ngamin ay apakibyangan, bakit? Saan mo mo't akwarta tinaigatang kadagiti materyales? Wano, ti kayat mo, ipakada na paikan ka ti amin nga aramiden da? Naimbag man, ta na ipa-renovate yung matlaang ti kusina yung antisusing. Wala, tainkarigatan mo't ni Dina nga inyornungan. Damag ko, kat details ka no ti kusina yung ante. Ayun tapno na laka madalusan. Sayang ti kwarta yung antisusing.
Nakatipid kayo kumano impasiminto yulatan. Ken nalaklakat ti floor mat, ante. Ay kwa. Ang sa bagay, nasaysaya atan ti kasta a plano ni Dina, tapno adda maipalastog na. Ay nasan akasta balasang kaw. Ay nawaw, di kay agrasunen anti susing. Ngamin, amok akayat laeng ni Dina nga adda maipalastog na. Saan lang aday ta? Kayat na ti makikompetensya kanya. Ay nawaw, kasta tiin baga day Jasmine kada kayo nanang? Wow, hindi na anak kaw. Ay una yan ti kasta nga ugali na. Ipasa na payla ang kanyak. Sa anak mo't aparang mag-a. Amangan mo't nupod ti imbaga na. Nga ipalpalastog mo ti details ako sinatayaw anak kaw. Ay nawaw, itian niya kumaaga po nanang? Saan kong aramid ti kasta nanang? Sa may sa busy ak. Awan ti oras ko para iti kakasta abanag. Wan mo't kit di Ay, bayan nyo. Kasaritak to day ta akaruba tayo nanang. Ay so, saan na nanakaw? Amangan no aga pa kayo pa'y. Sa anak ama kiapa nanang. Ipalawag ko laang ti amin kinkwana. Tapno saan man akom kompormi ti lawlawatan na. Naimbag abigat mo, Dina. Anya ti masapol mo. Imayak, takayat ka ama kasarita, Hasmin. May papanitian niya. Naibagam kanukat kaninanang a planok nga ipalastog ti details a kusina may. Ay sus, awan imbagbaga kakasta, Dina. Ay namare, di kan aglibak. Ay na, nuapay ngamin ang masapol at tiles ti usarin nyo. Mabalin mo't nga ipasiminto yulatan. Ay nawaw, agraman ti kusina may pakibiyangan pa, Hasmin. Ti kanyak laeng kat nakatipid kayo kuma no saan at tiles ti materyales ang nausar para iti kusina yaw. Ay una yan ti kasta nga ugalim. Pakibiyangam laminan. Ay na, saan mo't ibagbagak laeng ti practical a solusyon. Mala, di balay. Inton addaman ti iparenovate ko. Ipakadaktukin ka amin. Iti kasta saan mo't nakababain kin ka. Sana nasayati kas tangar aramidan bakit? Ay na, Roland, suggestion laeng mo't dayjay tapno makatipid da. Tanya ko mati bibiyang mo. Bayam nga aramidan dati kayat da. Sana balay, tasaan ka mo't aman ano. Kain, kwartada mo't ti aramatan da. Una, Ay agsardun ka man. Sana nasayati kas ta. Kaslasaan ka anaragsak no adda ka aruba tayo ang mangiparenovate iti balay da. Kasta mo't tindag iti ka aruba gumatgatang itilugan. Apay, anya launay ayati apalam kadakwada. ay so, sa anak nga umapalan niya. Oho! Apmukom ti ugalim. Saan nga apal dayjay kunak lang arudan? Suggestion laeng tapno makatipid damat Ay, aganad ka bakit? Ang mga nuday nga aramid mo kat pakaisagmakam tao. Ay na wow! Naladaw ka magngay-may manang Dina. Iso asyak pay lang tinangasikaso iti kliyentem ko ma. Wan nga rod bakla. Sa di mo nga min tinapnapan na maya. Apay nga itaka lang nga imay. Ay na, di magasak pa'y ngamin iti ayan da Hasmin. Talaga akong trabida na dya babae. Apay manan aya? Naibaga na kano nga inpatiles ko ti kusina may takayat ko laang nga adda ipalastog ko. Ha? Mabalin kanumot nga ipasimintulat tanalaklak ka kano ti floor mat. Ay na wow! Tanya ko matibibiyang na maipapan iti day ta abanag. Kit kwarta mo tinaramat mo ha? Day takot nga rod bakla. Ti kayat na siguro akit agpakada tayo pa yung umunakin kwa na. Ay na wow! Iti anya gapo? Una, tanarigat mo't piman no maartapan tayo ida. Ay, makabanog dagita at arakan ti kaaruba. Ne, apay manananang. Dumanon da dito'y paraangan tayaw. Mabambanugak nga agdaldalos iti rugit da. Kat no naaladan mo't. Ngam nadadaal mat nga mintigay tayo anak ko. Kita man, no aglang-langapay agay day ta. Ha? Ay, uwan ngagpay so.
Yan tangay at damot tinabati iti kwartaan na i-budget para iti kusina tayo. Iso ti usaran tayo apang patarimaan iti gate tayo, nanang. Uray, di simple latan, anak ko. Wen, narigat mat lang no special ti gate tayo. Agungot, dagiti kaaruba. Talaga akasta, dagiti tattao, ama buteng, ama artapan, anak ko. Ang damat nagbati, iti ginatang ko ang materyales, manang dina. Mabalin nga alam tayo jay. Nayunam tulaangan, tapno mapatarimaan nyo adagos ti gate yun. Ay na, nakakaasimot niyan ti susing. No kanayon ang mapan iti paraangan yun, dagiti tarakan ti kaaruba. Ay, nakababain mo't kin ka, bakla. Anya kumangay mo ti pagbaidan. Alaam kit di, ta isupay nga aramatan yun. Wen man nga rod, bakla. Alaak to, inton madamdama. Ay, girl, di mo liplipatan ti agpakada iti kaaruba yun. Ang mga no agungat, no patarimaan nyo ti gate yun. Sapay sa bali ti ugali dagiti akaruba tayo. Speaking of kaaruba, dumagasak to iti ayan ni Hasmain madamdama. Ibagam tumot lang kan kwa na ti planom nga aglako ka iti street foods iti ayan yun. Wen, kasta ti aramidak, bakla. Ipakadak pa'y nga umuna iti kaaruba may. Sabali ti panawan ita. Agungot ti kaaruba, no makita da nga mas asinso ti pada da tao. Ay na! Sigurado ang mabwisit day jay no kasta ti aramida manang di na. Ay, nasaya at kit di tapno makaamiris matan. Nanang, da kayo pa'y lang ti makaam mo iti inapoy nga ilutlutok, Juan. Sa dino ti papanamaya, anak ko. Mapanak lang iti ayan ti kaaruba, nanang. Anya, Adalahang napatag amapan ko ibaga ka ni Hasmin. ay nawaw, anya ti ibagam kenkwan, aya. Mapan ko lang ibagakin kwa na ti planok nga aglako iti street foods iti paraangan tayo. Agraman ti planok amang ipatarimaan iti gate tayo, nanang. Amang no agungot da jay no santay nga ipakadakin kwa na. Unay ka na, anak ko. Agraman pa ng tarimaan itigay tayaw, ipakadampay iti karuba. Una, di mat isuti kayat nananang. Samay sa bali ti panawon ita. Agungot dagiti kaaruba, adi na kayat ti maartapan, nanang. Nang runa, no makita da nga umas asinsuka. Ne, anya tara aramidem dito'y balay di na? Akwa, adda ka din ni Hasmain, Roland? Ay, ada di kusina, agkap-kape. Kasta ka day. No, damasapol mo kan kwa na. Umunag kalatan iti kusina, taagsarita kayaw. Saanan, Roland? Madamdaman tulatan. Ay nawaw, umunag ka na. Tapno agkape ka mo time. Ano saklatan ti aguray dito irwar? Adalaan ko man napatag ngay bagak ni Hasmain. Ay, kastaya. Malang rod. Mabit lang, taayabak ti asawak. Uwan man, Roland. Agyaman ak unay. Bakit? Adda ni Dina itirwar. Urayin na ka. Anya ka naman ti masapol day ta kaaruba. Diyak mo. Ay nawaw, sinaludsod mo kuman Ay na, si kang ti kayat na akasarita. Ay, anyaman nga tantibaga day ta atawa ya. Di na nga rod ibaga. Wala, rumor ka. Itay pa yung urayin na ka. Ituloy mo nga rod ti agsagad. Wen, bayam ditan. Syapton ti makam mo. Anya ti masapol mo, di na. Ay, kuha Hasmain. Umay ko kumasaludsudan. No mabalin nga aglakwak iti street foods iti paraangan may. Narigat mat ngamin ti agnegosyo no sa anak apalubusan dagiti kaarubak. Anya, Mabalin ka day, Hasmain? apay mat asyak ti pangibaga amngay. Anya kumangay ti amok dita. Ay, amangan ngamin no agunget ka no agnegosyo ak. Nakababain matkin ka. Saan lang nga day ta? Planok mat lang apatarimaan ti gate may. Ngamin dumanon dagiti taraken ti kaaruba iti paraangan may. Ay nawaw. Panagkunam,
Anya nga ti mabalin a disenyo kan pintor ti patarimaan mi agay. Ay di nakbuisitan si Kadina. Big-bigat. Saan ka abu-ubwisitan? Agpakada aklaang kuma, kan dumawa takmetlangan iti suggestion mo. Panagkunam, mabalin ka day akas iti disenyo ti gate yu, ti disenyo ti gate a patarimaan may? No awan tinasayaat nga ibagam, pumanaw kan. Di nakbuisitan ko naklangarudan. Ang oray simple laang siguro ti disenyo ti gate may. Tapno iti kasta, ti gate yu latta ti kapipintasan. Numat may papan iti street foods alako. Mabalin siguro ti fishball kan kikiam laang anya hasmen. Saan ka mat siguro nga agungat anya? Pumanaw kan iti sangaw. Di mo dadaulan tal daw kaw. Unay kamot ngaminan bakit? Oh, apay? Gusto lang tinaibaga ni Dina itay. Di mo't isuti kayat mo ang mapasamak. Makaungat kang tumo ngamin no da ka aruba nga umasinsaw. Anya? Hay, makapabwisit at talaga. Anya nga ita. Si kamot lang tinabwisit. Takasan mo ngamin. Tunggal at da aramidin ti ka aruba. Masapol apakibiyangam. Nagadungay bagbagam. Kat, masapol nga rod nga umay na ibaga dagiti plano na kanyak. Sapay kas jay ti tono ti boses na kan nakababain ka dagiti nakangag. Ito maminsan ngamin. Di ka agbalin akong trabida ba kahit? No adda ka aruba nga umasinsaw. Di ka unay sumanao. Di ka agpakalaing no di mo kaya't akasta ti mapasamak. Ay, no sa anak laan nakapagtapil itay. Ay nawaw, guston bakit? Pagamirisam day ta napasamak. No adda ka aruba nga umas asinsaw. Ay kahit palakpakan pa ida ah. Saan na day ta kumkonformity ang kalawlawatan? Ay nawaw! Progreso ti pada a tao ket saan arumbang nga apalan. No diket agbalin ko mga inspirasyon ken pagwadan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.